Rongkhang ST Alicia lo ke cheng sia pharman ration card alo kimi ke ronpon. Hills People Cultural Forum mahangget hek ingding sirkep dipukla balong misen pen katalon pon. Dipu langkung habe memorial tan holalong kiduk det arada tumaphan ke ECCEM Dr. Tuliram Ronghang ariding pen ration card ke ronpon. Khel Maharan 2.0 Bokojan Alicia Pharman misen pen kapachun pon. Amri Alicia angkanga Pharmana long tami ration card kimi ke ronpon. Aprang si Birta kilara do anuphan kardom bajirlo kardom non Birta than jebang sami o jang terang pi non arju ikha Birtang tonpe. Wesker biang long dong kamukam waisong pathuak lamalong matijong niphai kripho arni Assam Sarkar hinpen Ward number Pharoi Sira Kresi Rongkhang ST Alicia lo keching sia Pharman ration card alu akimi kerona jai mek padopon. Ada porphai Kresi lompen kadukawe Arat Chingrum si Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma hinpen lam gethan arjudun pensi jai mek pangcheng ponsi ke thigiding atum lam than ponthu. Assam Sarkar hinpen ke pathik pon Assam ader alu atoganu ke duara tum sitami ration card alu longpon etnang jingmate anesan chulong etnang jipu akimang ateng pensi kedam tanganingkan pensi tami Assam alu ration card alu ron pon bomlo. Lason thaksi pinile thot sitami Rongkhang ST LEC kecheng sia Pharman ration card alu ronpon thulo. Bangso ration card kimi Rongkhang Alicia lo kaduka vepak suri krege thomra pharohini ra inkoi an ronpon lo. Ration card alu laki isi identity alu pusi than pachini pon. Ration card alu jong si longpon lo pulutang te urunadoi akijoi pen se kilang alu pencheng lok kapre asom tami longpon thupu. Bangso jai megalong aluhia manpen MLA Rup Singh Teron, MEC Pawan Kumar, MEC Long Bison Be, VDC Chairman, Board Chairman, lapen kapre manpen gedu atum chetong si bangso jai mek misen pen pachun pon. Board Hall pen Great Sontimong Karbi Longri Abirta. Make pada dak ditung Rongkhang 111 so Rongkhang LA long. Tadolo lah pen amri 112 amri tadolo pen dak amri Rongkhang ke bali ola sam tala so program make do bomlo je ration card kerol pen kelong nang ya bang piatu at kelong ya pasi pinik bang kan bang pi pansiron pun sa total के कदू के ये है तो 37,000 अंदो है बोतल के अतरे दा तेंगे असो तेंग आन के तेंग पे बंग ने सिंग जब को किलोन के पिबों पोत अपन इलेतन लिनान सारन पन पॉसिबिलिटी जong silin poron pipon oran pon bilet nang li tumahin dan pine sedaka ke oh la के मो जों सिंग ने के ले दो दो प्लोट ते ला बंग मो प्रॉब्लम पोते तुम ही पे ला बंग मैं तुम लाग कौन पोला बा lapen mo penang li tumai la ni pon ration card dong lo plute ason ka prek hon dalam halai hon ration card जों सिदुक दे सिया डॉक्यूमेंट मन पोला के ration card जों से लोंग लो पोते रुड दो तो लोंग पो ration card जों सिदुक पोते का prek स्कीम में तला से सी के टेक लो ला बंग तासी ला बंग सी ration card sang तो नाम तो पुबंग ताली लो ला बंग के prek ai ke lo bang tai si ametang identity hedi da so ang ke pan sia alu lo la si la bang si ke long sa de na pan kini lo je aprang ada ration card puta adu long tai tum long nun de ma ration card do putin no bhani tum si bang pateng de ti tapi ni so ma ke tum don ke do ma so card putu ni bang ke doktor himto biso somar kan beng long doktor tu dia no tu ni bang ke pini bang ke inu bhani puli ke long sum puli सरकार तुमसे राधा थेंगनो वांसी रे सरकार बक नॉन रो लाके चुरोनांग पोपिनिया बताइ का मीटिंग पे lapen mo penang li rat thing no ni tarik kris step son arni son trok putak ke ron pon jiba putak pitini la bangke dak rombon po tarik kris step kita ko dak kalbino CM doktor tu mo hansi bang po di temta tu po la bangke so tron skip pensi hadat pe yiro isi bang student teman ke thom isi bangke metric pass 75% ba anondaram burwa award people si bangke high secondary ke pass tuan sutu marman school people tapi si bangke la kelas 9 per kelas 9 so tuan school tuan bicycle pun po dan rat tuan ke piye bangke la bangke microfinance so tangka putar rat tuan isi anong pun po tapi si bangke kedam tang lang ke hut po
so bang tu tong pan so kera dam pipon po la pe se bang sel he ku tong pan so rapan ka pajire tan ka bang to ni monta ko pipo tu ko da so pon ske po se kare ke ser ka bang kai amri la pen rong kan ke tak dong kam tam to ra pet Karbi along kido anak khaya tum ningi sivet kido pen ing samjin pen kido kithagra pet thekja phan pu pen Hills People Cultural Forum pu mahang pathek pongsi laso mahang ke thegarni aningkan wangta nang talon bombang bomsi pinimati jong ni phai krep pho arni dipuklap along ingdeng sirkep Hills People Cultural Forum amahang ke thegarni talon pon Adapapor Hills People Cultural Forum amahang ke thek arni pachetonusi break jama khaya tumpen dipukla pen dipua hitian armu chejengpon Lapen anarlo por phai hinira chitima porpen mai ingipon La Somaya Long Aluhia Manpen, KECCEM Dr. Tuliram Ronghang, MLA Bidya Singh Ingling, EM Madhuram Lekthi, MEC KAC Board Chairman, Lapen Kaprek Manpen Gidoatum Chetongdu. La Swahot CEM Tuliram Ronghang Pen, Luthui Sitame Ingpupon. Ingdeng Sirkep Hills People Cultural Forum Amahang Tegalong, Kachetongdun, Prek Jama Khayatumpen, Jingrumsi, Kikan Chepaklangpon. La sopi prek jama khaya tumpen mithang culture ke kan chepaklang pongsi ingdeng sirkep Hills People Cultural Forum amahang gethek mesen pen pachunpon lo basi kinang sok lahen lo nilitung dak ke khei bunilitung chipe dharmo chipe lapen dak asitina khei stami Karbi Anglong arlo ki do an akhaya tumapan isi Karbi Anglong pulote opor Karbi tumle daitu do chot kali Karbi pe kapre ka tumda daitu na en nai dak ing samjin men ke dolong jia pan badak Karbi Anglong isi kaching thura tuara pan Karbi Anglong anong itum angbong itum korte mutiason itum chirap pensi Karbi tum dak mithang along rialong kithir thip ki doje pansi itum Hilpipu Cultural Forum ge seng bonlo hala bang so hut itum along agef ki do ko joini mentune dimasaben Karbi ta ho mentune kuki Karbi ta ho mentune rengma pen ta ho lason alam ki do saya puthak pen itum khuli chingbai dam pen la tum pen piloi tuma problem tuma korte mutu to pen basi hala so an ki pa videje pan ning isi ki pa doje pan aben Karbi Anglong along itum hemprek hang pulote only Karbi chot kani itum doana khai tum hanstani itum ke manglong itum ki pa ke kaching ki pon thekji la tum ta itum along ke pa involvement pon thekji la so fansi itum hin pen ka pori konlo la pen ki wangji lang ladak nili tum hin pe isi pa clear gang tung lalo nili tum cultural pole amen ipon pusitame kumane a culture aphan akumane overtake aphan ta kali kumane a culture aphan angsong ki rung phak aphan ta kali mothe itum akhai yong si ining ching sam nai pulote kumane a jutang jubat aphan ta itum ining samun thek nei itum a jutang jubat aphan ta bang ta ning nai samun thek nei la so fansi nitum cultural aphan itum ponlo sidame ki wangji lang arni nitum a mean aim and object abangke nilitum mangke ing samjin ben Karbi Anglong dunai lapen korti muti eson si kai kita dolong ber nai lapen Karbi Anglong kaching thur je aphan aprang gidam ye aphan loga chari pen chenglo khela dula pen chenglo angton ilitum ansu se aprang dam ye aphan lasini li kijutsi nili CM sir Dr. Tuliram Rohang CM sir kan kachiroga lahenlo alangli nilitum aphan office pen chenglo ke do thaka phan apen program pinilan mission men apachun pon alangli council along nilitum aphan 240 session along ini tu akan 10 lakh isi budget nang BP pon se pini dala so mission ben program pachun pon unlo kasi kiwangji lang sitami Karbi Anglong samjin kaching thur je aphan tapen ning isi ki doje aphan la so dak itum bhaichara isi brotherhood day pusin itum pini observe ponlo la bangke mo ningkan sitami la so arni bangke itum brotherhood day pole itum observe pon pamika pen anutin manta la so putha clear ben kithan pon je aphan la pen isi alam pinangan social media tuma ahut pen pu Hill People pusi dadak pu der posi tribal kali tum na dokok pusi nitum ipu bangke Karbi Anglong arlo kidoan inglong along kido akhai an pusi daso akhai tumke dak akapre tribal non tribal da dothai mane Christian thai mane Hindu thai mane political party da hai sta hanti aphan ge itum united pc claim nangji pusi nituma aim and object bang lasik nangpon lasi Karbi Anglong hanti dolote itum development honda claim pon long ning isi dolote kaching thur banda claim pon long posi lasi ning isi donang po lapenke itum insamjin men dosi ilitum Karbi Anglong akimang kithenai political demands tame ilitum dak nasi pachun ponang posi than pon kardo
National Food Security Act mate NSFA pen kiduk det asam angkang pialong kiduk det arada tumaphan ration card keron asonsi matijong ni phai krep phorni dipulang kung habi memorial tan holalong KACCEM Dr. Tuliram rong hangari dengpen karbiang long arada tumaphan ration card keron ajai mek pamanpon Laso ration card keron ponalong aluhia manpen KACCEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng EM Madhuram Lekthe MEC Karbiang Long DC Sangpi Nerola Phangchupi MECs KAC Board Chairman Pen Chenglok kaprek manpeng kidoatum chetongdun আমার টার্গেট দিছে 45,000 এর মধ্যে আমি সব ফিল আপ করা হয়েছে আর 10,000 মান লাগে ইয়াতে স্কার বেংলং আর ওয়েস্ট কারে বেংলং 7,000 মান লাগে এই 17,000 আমার প্রয়োজন আছে 17,000 পরিয়াল হলে সকলো বিপিএল ফ্যামিলি পাব দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখা পৰিয়াল থকা সকলোৱে পাব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে পাব গতিকে সেইটো আমি আলোচনা কৰিছোঁ তেখেতসকলে দি পঠাম বুলি কৈছে এই গোটেইখিনি হ'লে আমি নতুন বছৰৰ আগতে গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি আমি ৰাইজক উপহাৰ দিব ডিফুৱেলাইটি হৈছে অকল ইয়াত নহয় আজি 5টা এলে হ'ব আমৰি এলে কনষ্টিটুৱেঞ্চি 100 বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু ৰংখাং এলে কনষ্টিটুৱেঞ্চি কম বিতৰণ কৰিছে আৰু লগতে হাৰবাত এলে সমষ্টিত আজি টকা বিতৰণ কৰা হৈছে ডিফুৱেলে সমষ্টিত বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু বোকাজান এলে সমষ্টিত বোকাজানতে বিতৰণ কৰা হৈছে Pinini phai krep pho hanjanglang so sport association kapathua klamalong Khel Maharan 2 point ingsam jin pen kapachun pon bangso jai mekalong aluhi sarpo man pen Jiban Chandra Pathak HSA Maipu manpeng aluhi Monsur Ahmad Majumdar ADC Dipu Sar Etinghi Bokojan Lems Chairman Winson Ronghang Jukihola Town Committee Chairman Relief Ronghang DSO Dipu Hemari Tokbi Have Rongpi Anparta manpeng kedo kethegidingatum chetong nunsi aliralon pidut Adunthu Department of Sport and Youth Welfare Government of Assam Lapen District Sport Atumpen Chepatur Pipongsi Niphai Cricket Hompen Kripo Matijong Niphai Surini Rankoi Raplia Parman Bokojan Legislative Assembly Constituency Level Competition Chepatepon Bangso Kachepatepon Laki Athletics Chess Kabaddi Volleyball Football Kho-Kho Road Cycling Traditional Cycle Hehui Chepatepon Labangso Khel Maharan Kachepate ponalong ki ongdung arisoi jangatum chepate dunlo. Lapena mithang ke thekan ke chepaklang dunlo. Non bokojan LEC level along ke thek muchot kangtang muchora tuman ke. District level along puthot chepate dun thulong po. District level pen lote state level anpar ke national international sitame apuna chak chokli matuma bangke chepate dun thu longbom po. Nonakai ki kapathu thek serpen sitami mesen voreng awarsai chepalong dun un Assam angkangalong jesemet kiduk kila ke boy that arada tumaphan under National Food Security Act pen akejoy sangkapalong pon etja phan pu mathasi bini amri Alicia Pharmanaphan Hamren Rengbong Home Auditorium holalong kadukavya hemtun Surhinira Pharuhinira Phokebra Troxia Hemtun Atuma Phanron Ponlo La Swalong Bang Surhinira Krep Phora Pharoisira Troxikebra Kithom Atum Varsai Chu Endun Longpo Pinilabang so ration card ke ron ponalong aluhi sarpo EM Duping Maslai Jinthong MEC Avijit Kro Hamren Constituency EM Mongol Sing Timong Socheng MEC Het Sing Rongphar Atumari Dengpensi Ration Card Akimi Ron Ponlo Kaduga panda already mane ready lo ration card bang ready tang lo la meta homosti longsi MSC homosti wise seron ko karon ladake Kaduga panle ladak seron lo bolote apor na kogia pa ne la hadak meta homosti longsi ron Hamren rongsi Non malom social media long ration card pen urun to yelama puthak opposition party atumpen kaning jepon BJP a party phan ansi kipi chotpuki ahok kalilake angkur kavialam uruna doya from alu kapachetang e jia phan alu dulang
lapen la so puthak majok ta complain ang pia banga vi pusi MEC het singrong pharpen ningje pon hamren pen rai kombi Karbi Longri Abirta na jong le tum gado weta theklong from ro chief minister mo heta ningi lo December che kluta sanglong la pen January da tarik isipen tarik ke ang bo se sanglong po lag bangan ma jong le tama chief minister hin pen se pangdak mono la se la so teng pen long po la pen la sang long de lo pen nan bang la ration card do tum an phan bange uruno doi tamini tum ki pipon eje aphan je sek pon lo la pen ki pitang da do bom lo la pen uruno doi pom jasemet pen non social media no lom nili phan tam penang opposition song tum nang tok lo seta la bang totally angkur ka velam la pen nili normat pini dak si dolang la pen nona mat ke rong surong bot penta nili phan joga hemme jang reta phunang kuri re jeni liris uruno do phomlong de pa bangke samya jahak opposition dombang pulo je MEC het singrong phara bangke BJP alam ka pe the ho ko manne ko pine bula se lahoy bang alang letum APHLC dombang ta chok ke dedi lason rat phan ka pa mang hu bangke leader ka chekrong dombang chok che nilen pen pui bang nang letum nyong sikama thaja kong dolo pote ground reality bang langdam pensi social media long bang pangdani kali pote karbia khe tum kon ma ka pa prang ni bang pa prang thek the deji la sinon bang he dak so cheng long tame uruno doi le puno ration card le puno ko an ma pineng ba ni tuma phom mata dor phom dolang la pen pipon bom lo pen non ma ga ni le phan thang mata rong pen jesme pet uruno doi beneficiary le puno ration card beneficiary le puno alang le tuma ka siksa kalam ni le phan lamang palele ancho jesme pet dak technical la issue da do la pen sang bang ke mane sang beldet le poisa elongi la po asang elongi bole beldet se asang na le setame le tuma muni tumbang ke je high loving ben bang po bosa cheman lok je pini bang asang long nang po setame sarkar long ka pathik bang nang liong si mo che klo phan no jong si post mission bel onde bete nang li farman long bang ke sarkar long bang ke ai sap ma beda ti la si ele tuma bang dak si ni misunderstanding do yo ne ben si huri sai ti lo ala se ap frang se bang ele tum ga do betame tuma rong ro sor phan ke thane bang nang le tum asang pon pita i post mission long ber pen mo che klo pan itum sang ai sap ka pili phan bange ilitum than po nai la bange Pinya Abirta lan si kang ton lo kardom